Khulumkha jotono ani channel ro tomong norok ani channel no subscribe khlaya kongka subscribe khlai di angte bo ketal job advertisement te online information related videos sanamo angkai pradinai layana tini kaisa amo rujak khai konai di government of India ni bukhak tei Directorate of Tribal Welfare amo rijak khanai di 11 tarik January 2022 rokha angkai konai di stipend and scholarship sanction angkai boni email ID tongo phone number tongo bongno phone khai tesa sangi manu kaham ke sangna angkai konai di amo kaisa notification angkai omo rujaka naidi iko the Tribal Welfare Department ni bukhak tei government of Tripura angkai iko naidi boni official website angani description link kori rwnai norok aro thangai apply khlai di oro sajaka je interested tongnai unemployed ST candidates tongnai rok Tripura state ni o jagao kabang naidi job oriented coaching classes tlangjaknai kaisa course hai omo tlangjaknai omo naidi season angkai 2021-22 ni angkai je interested unemployed ST candidates tongnai rok naidi ongko saka borok portal thangai online application ma khlainai angkai naidi ko application portal angkai ko omo rujakhaboni portal website angri ruana description link ko angkai naidi portal khulukjangnai angkai 15 tarik January 2022 khulukjangnai portal angkai portal naidi omo closing date angkai 31st January 2022 angkai oro tamtamo ni course ngai naidi tamtam kholaijangnai oro course naidi course angkai TCS TPS ni bagai kaisa o jagao number of seat tongai 50 jono tlangjangnai omo duration naidi 12 months ni bagai ngai angkai naidi ko course offer amount omo borok iko naidi 20,000 oro sanjaka angkai tegesa naidi combined course for naidi ko SSC Railway IBPS TPSC combined examination ni bagai angkai oro bo naidi ko seat tongo 40 ta tongo 6 month ni bagai nai naidi amount angkai tegesa tongo combined course for JRBT and other group C group D ni bagai oro 30 ta seat tongo 6 months ni bagai nai mo naidi ko 8,000 angkai naidi combined course for common ID CTT angkai STPGT omoni bagai TET rong ni bagai botongo oro TET rong ni bagai angkai number of seats tongo 30 angkai duration bini bo 6 months ngai 96,000 ungku rijak ha angkai phaidi bini bagai tam naidi financial support to be provided naidi financial support to be provided under the scheme to selected ST students mani je candidate select ngai bono financial support khlaijangnai angkai pardinai laina omo tesa tolao tamo rijak ha angkai o jagao naidi ko naidi the course free omo sajaka candidate the coupon system ngai omo angkai any other payment method naidi iko noromo nai naidi angkai omo ni bagai norok o course nana bagai tam ho ongko qualification nang tam tongkha angkai o course no khlai manai obo nailaina phaidi omo angkai omo norok pori naidi ko naidi the payment of course free iko naidi will be into phases kai remon 50% course angkai kaisa 50% rang ruoi khaimano tai one after the 50% angkai 30 days join khaimani ending phano remanu oro sajaka angkai phaidina laina takaisa pejo tam tong angkai naitong di angkai naidi ko number 5 rijaka omo naidi tamtamo criteria tong senior ST candidates roni bagai omo Tripura state ni nongna nangnai bo angkai omo naidi ST community ni nongna nangnai angkai oro naidi TCS TPS ni bagai angkai graduation nongna nangnai with 50% mark tongna nangnai
angka naidi combined course for SSC Railway BPS ni bagi bo graduation with 50% marks angkai kalaimano. Angkai naidi oro combined course for JRBT ni bagi angkai oro group C group D mo naidi exam ni bagi angkai naidi class 10 pass angkai no omo ni bagi kalaimano graduation rokbo. Angka naidi TET obo ni bagai angkai graduate with 50% mark naidi B.Ed DEL angkai omo 50% angkai o TET omo rong ni bagai omo kalaimano examination bagai coaching naimano. Angkai bini procedure selection iku naidi selection procedure tamongnai sajakaro je candidate interested tongnai iko website rijak aro thangai register khalai di naidi ko the TW will prepare ulo merit mark basic kai class 10 ni mark basic ko merit list ongkhorjang nai ke naidi mark verification program omo sajaka final merit list omo ongkhonai angkai naidi candidate will be given opportunity merit wise nai omo angkai omo no aro naidi sajaka based on the eligibility and choice of the candidate 150 numbers of candidate naidi ko 150 jon oro omo tlangjang nai je merit list 150 tongmon borong no ingka naidi counseling program iko counseling kai tomo saka merit ko merit basic nai ingka bini naidi terms and condition tam saka terms and condition oro pori nai sidi ang PDF and description link ko rirwana angka narok tamung nani channel lo subscribe khalai ja kongka subscribe khalai ang te katal job advertisement te online information related videos na munoro ni bakai angka phaide tinin bagai am sunong sido angkai jotono no hambai.